Ibadah mengerti kaya pesta begitu naik sebagai tahunan orang tersebut. Sekarang disebut presiden tersebut, dia asal dia Pwihn Apwahpwalih yang biur, dia sekeu, kita ada sungguh cium dia sekolah orang kan biur dari langsung. Dia akan cuma pukul dan sampai saya minum saya boleh yang kita umur kemarin kecil lega anjur kan arai nono arai kita pasal ini sama arai lasu curi presiden plastik macam tu kan jadi pasal dia cuma mau nono kan semen kagak itu bukan kerjaan kalau kerjaan kasau kan diuteran untuk sepuluh saya kerja nono kan kerja mau di sepuluh jadi karena kesempatan usaha seben yun kan para sang nono kan ayat ini patrawan ramai juga kemana kan perlu kemana yun dan kesusah besok penuh yang bahasa nan lebihkan presiden atau peralahan lebihkan Pwihn kebesaran ini ya tu. Hebat ni orang boleh bawa kasih rumah. Kalau kamu kami di nilai exam itu, suatu pengumuman tim siapa boleh kerja semua orang kami di bawah pada. Kalangan dalam ada sesuatu patrawan ini sangat yang kau ulang lebihkan dan kat masa ni terang tanpa pamau itu biasa. Kalangan kami di lancar waktu. Saya senang kemarin ada bodoh, dia masuk tu. Sure. Kalau macam tu, mau maluat bagai dia lalu, naik sanuri. Railan cek sabun marai sekecil buat overlap, tapi ia orang Pwihn. Rail seru yang kita buat kalau pak buat orang kamu. Kalau anak mau nak kerja semua, kami sangat jauh Pwihn. Memutuskan lebih dengan UCC misalnya nanti June. Irai lepasan ini dibuat macam tu dia nak. Hari kata mantu irai mana? Tamu pesan di Apwahpwalih ni ya. Rak kata mantu pesan. Hari MMC UPLP President di MMC UPLP kata mantu rak kasau. Aku bersama sang German ya you committee tapi pesannya itu maniu.com. Sure. Kalau kamu boleh dia lalu. Sinan patrawan sekarang dia nalam ये लास्ट पार को तो तेरा प्लान कचरा पा फ्रांस ते चून वाले ब्रेक बनो कोई को मालूम कशाने की शूर ये सब बनो आइंसा वही पर ना लिस्ट o ngai makapara ran makasarawi pelte ran in youth on cross UCC Pohnpei okay we are here question na teu on nan maluat we are la question na teu aku mai keto mai salong sirian do mai la plan organize maluat chapter Ibadosan legislature na hit tuam ke tuai sak lemau tuai sak bono na we ke chon bar ta be
Teituan, bigyan manaman. Saya kita huwag pakit. Kalangan, Mr. President, यही last met o en pardon an minute met यही last in bar ko to dia nalo mai kan pasane kumura o pasane sabun mawai seriko irai sai kim marai irai sai kim padawan tamara uya aku mai dia kan nono ka mai mangi mai ka ko sabun marai ba a seriko irai sai kim ibuti dia me sai kim ibuti an choma kamana mai champion make sure you sa ko no en par paros kecamantan teban we ran kesempat ong sabun mandan hari apa dia biparata bar mau biparata dia nale mo yut bil biyaita hari apa ke barat tapi saya te amau kame chairman the William kasaleta mau raimo President, konti ba natin? Tamawa. Kailangan gawin ka na sa salim. Kami, punya besi. Kailangan, President, ay tumaluwaw, kapil sa kulang kauno, on kami, yang umuikan, sung kaway, senior ka, teko, sa mga pinaramos. Imen, yung way bila, kung na tayo chairman and charter, tapi sangat bang percaya. Kue, ikajuan kami elam, turun masa me, ketua kami elam, kaunin pinakan, soja, kecil mangi, debajuan wewe lagi, kosandikan memang kalwa, soal macam itu tu. Email sekarang kita bang kurang nan soal macam special video, nan sompong cai. Ikacuan kami alam ka school ban charter, ka school ban ordigan, udah nananaw yaw. O ewe kin ka nananer pasanedi sa ulmarain kosantin to. Pa ina ikacuan kami alam ina ale gatren palong tao sa wewe. Kailangan chair president o iman problema kung kakacin kabukogi chairman in charter and kakailangan pagbagwa so yate wanso pagchay ng plano kasubun ki sa un machay kosandigan buat palong pa kan sa wewe kan ang kakabot kailangan president Kailangan kami pagpapayar ang magdala at diya sa ng charter. Terus mo nung pagpapamatan ni pagpapamatan ito mo na ba ita. Yung respect